au wari ia ka fiola o toto mo man Oh, okay. langa ko adua lenga sa mai pa ura então mo mela le atou Yeah. le winga la na le te fai tuai I nge I mamau ke le o ka ko mafau mai si me yes kau ke feel sorry and feel bad I le tangata ele ase si kau ke le lo fai arvesiti ia ka ko kilo o malava po o ama fuanga o ai fa pengei o le trial le ai ngi life jacket le ai ngi se vai au o ngi me manga va wala ngai ka kau fai ko inga skaidinga wa au lo life ko ai male au fe to ai male ngalu e kau nga o foi punga lalo e mo mai punga lalo rescue les kanka ai mana tua mai e lengi training ala to na o fai o le fa ka inga o le va apo o le leipo o mama Okay, yeah, well, menga lo le ka kilo. Pero si training waso, si training ya ngat ka wilo le weather. Pengo fa ka kai ba le da wo ele skai mi fa ka se ba. le atawa o le lava tau tul ta amata mai le maliu si malu le mahalo le la sona nafi now o le ke le yo tala leads tangata ye meli mai na o fiso ta ia tu fo il matanga wenga leo wa tali mai la do o le fo ie fa nga solo le tau su enga ma se fa ma oti mai po o le a tonu le mea sa tupu o le tala le sa au mai le fiso ta inga mai I le matanga wenga leo e fa be mai o le vaana o e faile la jo wa fa ta inga ina ua fa to ato e le va na o faile la to fa ta inga fo lele a trial petrol ole va ngale na le na connecti mai ai ia ai tu poi lo fa e ko no para la si sami ona saule o to ndua ai o mai so fu o le malo po le uso le to sisi le mai lunga e vile paulo e kweni Falling by wo sa elva ka fa pa o mo ko e o tele lo pe wala nga o le o tele mo to be honestly at wa o tele mai lo pe na sa e po le mea e ko inga me fo le la halu le ko ai para si dango o to mo mai ma man tua e tilo nei le va ale mai lunga lo nata ia wa mangku ka fa ai foi mo va foi lang o va sawa e ia la le tu ai nga me foi le wa o tele o mautino tonu pe nga sau se fa makalanga nga pulo nga fa o le va pe sa e po le tu langa nei ai pa o le va nga le tati tau va ai atu e atangia mai na pa u la lo o ia so e tau mo ma o vinga la le na fa ya tu la tatala o le tu langa foi le penga kuku ikua pito tuorva o sono la io le va ai ia o upo masangi ka ko ka fiki la lo pa u ia fa to atu tu ma ia le va au ka fele seri o pe mo ba pa u to inga va pa now o le bingo fa metalanga e to tele yo mau ese ia wa ka fa sau ko o nisi o mau o le sau fa pe mai wa e moni mauti no la vai le ni o fu la via o faola ai o isi mau e ka wa kangia mai fa mai tala isi no na va tu fa pena fa mai tala isi ia ta awa aka fa kur kala le ka ke u fa pe mai nisi ai but o liti e meli mai to tonu le to telefone nante fa mai nisi ia e ka masalomia pe nga unga i sesi you know too soon for that very soon e fa yesi tatu tala fa pena ai fa pe mai nisi ia pe ka fa swa va ia wa fatu o nei mau tala e sa puku solo mai kokong ia o kala uma ngai wa uma foi no tango refer relay uma me o official leo se mai ni fa mau nianga pe mo I fa matala ngata le ai around ia nga paulanga o le vai nga le te vai tu ye e te tau foi na fi so te mai se tasi o ai nga tonu a le sala na mawaina ia le sunga de mador malo ia e fa fikai ai le ausa I di armena o le tala le na mai na mawa se tasi o ai nga fango ngota ta maiti o la to tonu ana na mawaina
ia fato a longo ai loa la ia o le fuimu ia al famtalanga le fai mai ia ona watu ai loa ia le ma wa mai le vaenga le fesa so ai o le ai so ta mai se tasi o le ai ngo ta mai tia no i fango ota ia le ana la to mo wai na sa o le malu le malo o lo ya tu lango lo na tino lo ta fe atu ya mala to fa so ta ia lo le fa to al wa to lo le va ai au mai tu langa o na ina isi la fi ai o te lo fo e to ti to va vai etu ia o sa lunga se live assessio o di ia le ngala ko mo sa o ai o te le o ilo o mai te nei le ya to te ilo i te o isi si o tu langa le le pawale kakfa kalpe wala nga pawal mele ke le mo kele nga lipoki mai ma kai kuso mali poki fa pele ngi ya ngi ofo fole pui le la ko pa o se marsa tu ba sa nga i ofo ya pe ya es kama sia nga mali awa ata to la ile i se fa matalanga le na mai le mtanga wen ho leo ina ufso ta ia tulta to proclame analela a faila esa o le ya o ke lo ko nga fa paula da ka u le ko si la ko a fa pe nei la esa o le no e fa se trial o le va e trial le ai o ngi ofu le wi gana le fa tu la utala e trial ele haini ofu faaula lona lua e trial le leangor kau officially le officially lo ma fofau e trial mua e o test ngam faingi trial le leangor kau ola si la fia a fai wala to la pata ile atunu ola ko fo i kanga kai ka kau nga mua o nga fai ma fa kai o le o ese mai mar mela so ale avele la paka inga ile aku ale ka usura mua leo e fai ngai trial o lea ile angar kau lua o ai ga fai al fai unga lea ka unga e fai trial ia or kaka ngai ka unga makua sa mala mele o bubong ya lea tu o le supervising o kamba inga o le fa le kong wa sa kaka le sindia ya lako por sa kingi por se foi fuspa por sa konga o make sure there is procedure konga o mo vai ko se vai me mo lo fe ko fu o kaka nga konga nga checking ali sila because sometimes foi fa nga ka voi o rough kelel sabi if I training yeah nice so I can see that but o fale kon kele o supervisor lenga vai o lenga I wole o kaka nga make sure if I ofo kama o la fo le nga kaka le supervising le training lenga ya ma na ya tele ma to le taute o langa o le pawa le o so ta iga na mau mai fa be mai sa o trial le va o nga pesa le nga le va ma me fa pena ia ula ia o tele lola pe o no fitau ye le trial fa pe la temi but e mo ile le lo so noanga a failo wo fa ngai me ka o trial e ka kau longa follow through i protocol so me fa pe ma tulanga te tau ona e o ofu o se vai au ma me fa pena awa e fai ngo fia Samoa o le tau te fa vau fa kasi ai hear us out hear me out o le winga le ko fa yaku awa ine i fa pe lang o le ko va ko le ko ke ngau mai fia lo ko ngul mele kupu langor ko kele fo isi le wa mata na fai fury ele anga le naitu mama fo pe sia fa mata wa tele me wa lo wa kele me wa lo sia kama le lope ai wa set up o tele o ke o manga o fa pe nga mo o ma fo fa me mo you know ese me ka ko ma fo fa mo marmelia ai ave mo ka ko ma fo fa o pure fa kamala mar fa le angu ka ko ma fo mo le melia leanga ele sao mai foi tu loa se ngana mai le fa le tau fa no al fasili ia le ia le faingo so enga leanga or kanga ka leanga ka uliki mai ia le fa matalanga lea na sau ia tia o le tulanga e kau fa swava
o le ai liki mai anga i se kasi o le awari ia ka fiola o toto mo man oh okay langa e ko adua le sa mai pa ura e tau mo mela le atau le winga la na le uti fai tuai i nge i mamau ke le o kako mafau mai si me yes kau ke feel sorry and feel bad ili tangata ele asi si kau ke le alo fai arvesiti ia kako kilo o malava po o ama fuanga o ai fa penge o le trial le ai ngi life jacket le ai ngi se vai au o ngi me manga va wala ngai ka kau fai ko inga skatinga awa au lo life ko ai male au fe to ai male ngalu e kaunga o fui punga lalo e mo mai punga lalo rescue les kanka ai mana tua mai e lengi training ala tona o fai o le fa ka inga o le va apo o le leipo o mama okay ya wa menga lo le ka kilo pero si training wa so si training ya ngat ka wilo le weather a pengo fa ka kai ba le da wo ele skai mi fa ka se ba mo si be mo ma ke le lai kai leo wo kwa au ba nga le mal ba le mero ko puya ai esa oila a foi le winga na le tati fa ya doi e ke le o va nga ele air up langa fo ona ole nei tau vai taimi wa kele nga kako kau fai nge fu uma fai ole maliu mai osia ye ko kongol far pui tu lo sunga ya bali maliu mai sia tina nga o me fa nge fu ka ko le ro po le ale ma fu anga yo le bo mai le tala ia fe ave i sono you know ole pule le ola mana me uma wo sa ole PCR ki ma afu ilile wo fa nge fu me uma wala tuala ma fa nge fu le wo wala ile madiu mai le ia wa ka ko waru fa nge fu ya meli mai le tangata nafi meli mai fa mai siata o lo o nephew le si le nga sao mai lo wa ya o le anga mau mai fa kala ya pe yang ka wingu da uri ya le sa tala tanga tai o ke fa kule meli mai le si vaenga ale aingo stama si o maliu au mai le tala fa pe mai orke leo la ko masaro mia le mele ele taritonu na pa uila vai so ole o ma ua ya nga kau kongkong ya ko fa penga ai ole ngo yo maukala and I am hoping o ave uma kala ye official ave uma official leo yo e medi mai se tasi fo yo o ainga tu va la lata lava o si malolo mariu ele kari kongu vaenga nga ele they are not buying ile kala lea nga pa ula lo pe nga eskengi ya o ula ya le ato ya na lo fa to atu la iyo fa tu ya va yo to gather as much information ya to wa manif fa amon yanga ya o nga ka penga le so ye wala nga esu e uma mengi ai o tu lalo o sa i borgi kaimi ba o pelo ko kele ya ko ya medi mai le si au vaenga okay lo le o le bodi o le ha choti ki ro nga foi la ku ya o bele ai o tau fai sa o male mau scenario le theories ba wale tu lalo ya le foi taimi sei ta tu va ai pe ya awaile ya se me elilo ngai mele ato ai se me elilo ya pa wakar sa o lo bio lengo mo mo lengo fa ka si pa nga nga mo wakar sa la wodi ia le ai mo supervisor nga la winga le ba ai tia wa ya whoever I'm sorry si tangata si oea e ka kaunga pa u wele uru la le ngai le ka kaunga e fa ka ngai le o fa pe fa foi ta tau langa ile taimi tau te fai ile me le a tau o fai mama sani wa avea mama sani ku so tato fai ile me foi le o le habits o le wa tato wa mi o ma ku ala ku fa fai ngofia ya ise me ya ngai ke ya la ya wa e mo le so fa le hango e ki nga fa ku sodi life jacket le ma e se o kam sa vai wa ya kami ki fai popo pe wa masani ma fa le no ila ya tu po ilo ma fa le vela ya le la ka di pe nga o le mau ka di de mele ka ya te lo na pauna o le update le na o le dei a taimi
Mori fa malo ya auto umangalu fa tasi fe sa fa pe fo I malu le malo ya ole fa taiwa woto e mawalo na tino ole mali ya se fa kula ukala le e ya ile video le ngo mawangeia e pe ya ole si malemo le ke lo na mawa le amai le vai tafi ya o tele o lo por sauni atu le po okay po laudi o vai le video ke le lo po fe le na fe au si mai maltangata e ke se ke lo si fia le atu wa halu nge ya so uma fau ma fetutu na ilo uma fau le na video il por kalami e na no fa yatu soli wa ese ale level le wa yai kanga ka pu enga live sa le pu enga nga e le kai nga ngo ka va ai ngo amaya umar nga ko inga fatoi so ke fo o le kanga upload ngo le akaso le video no fo mama o ma fo pele ai le va tu elu ai le video na si atali le ai umi ya ka miki o le la to be confirmed mai po si atali le na po lo di ia la le do ke va ku ga ka fai mai telo okay lo po lo di pe ka sa pa se pe sa o la ngo fa pe o le maliu le ngo lo di o ka elenga wala ko me ke ngo fa ele ia fa Chole ke roko o ke ile ko inga video no la leva tu o ke le manga o ke o fo o ri ka ave runga le ko inga video fa now se o ka ke fia fai ka kala uma ai fo ile me te tau ona e se usila sila mole privacy o iska so le ai po e o mama yar ka le video le o tau na ave la oi ya la leva tu malia yo tu finangalo ai ole na wa lunga sia solo to atele lo to va ai ma lo ta loto momomo sia tali isole ai pa wa mesa o sa mare wa ele mare ya ngalo lo ba fa ska ma sia se fe ma ya ko kasi na sa wa ma ska pa nga ka wa video ya lo ba ye ya le nala ta fio lai wa tau fai tupu uma ya le mo mai la uri ya ta lo fai ya le wa tau fai tupu uma nei mari kai ma ko no na foi su ya ma tole no fangot ma ki be ko o sa vai ai oi ta lo fai ya ai ole na ole fautuanga foi ai fautuanga mo o tauia le ai le ko ke ngau e le fa le o ia lo patam fai nga tau fu no tau fai male ava mar fa lo I tangata o fu tau ti tau nau e fa pe o nga e ave mo ilunga io e fa pe te fei masai mai le ai ya ta to vi e le lo ka kaunga e kango fu e fai se va nga le nga e se uma tangata mai expose me ia matilo ia o pelenga fo I mama e si fo I tangata mai tau fe ata tona fa ke ka ko vave ma ele a fa ina pe pu ele video keep it for the record ave leo pe ke lo le ai nga sa o nga eru musu ye pa yoto no tango a pu ele video le just for the records a to man na o ela senda ku private ya auto fai ka li ai oko so le albere ri ngare umaria e punga e roi lunga upload e lunga le ai ili tau na tau fuinta tu to fafta la ima tu langa fa pena pui nga fo ima na fo ita tangata ya mai se ale nga le tua pawanga ar maku kala fe yakurni kai ar fa ma fa nanga la ele fa ngofia mai se ra iki urunga di ila iki kamai ki utusian maftang